Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan gi aroiba numit taranida Laylatul Qadr thiba. Laylatul Qadr gi matangda hadista Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na wafum kaya mahido pirami. Hariba sing adudagi hadis khara video asida panjari. Ahan badista Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha da gi riwayat ni madudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahido pirami. Shabe Qadr asi Ramadan gi aroiba numit tarani gi tuma sudaba ahin singda thiyu amasu riwayat amadala imadudi Ramadan gi aroiba numit tarit ni gi tuma sudaba ahin sing aduda thiyu haina ani subadista Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma da riwayat ni madudi Huzur Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam gi sahabi kharada Shabe Qadr asi mangda aroiba ahin tarit ni gi manungda uhan biki asumna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haidok pirami madudi aina uba phangi madudi nakhoigi mangsing aroiba ahin tarit ni da chunare maram asina nakhoigi manungdagi kanagumana masibu thiba pamnaba adu irabadi mahakna aroiba ahin tarit ni da thigedabani ahum subadista Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma na bayan tawiri madudi miyoi amana Ramadan gi kuntarit ni suba ahinda Laylatul Qadr bu mangda uba phangjaki Huzur Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam habirami aina uba phangi madudi nahaki mang asi aroiba numit tarani gi manungda thokpani maram asina Laylatul Qadr asibu aroiba numit tarani gi tuma sudaba ahin singda thiyu mari subadista Hazrat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu da riwayat ni madudi aina Huzur sallallahu alaihi wasallam galoinana Ramadan gi mayai gi numit tarani adu da i'tikaf tawrami mahak sallallahu alaihi wasallam numit kunni subagi ayuk aduda mapan thokpirami amasung khutba piradun habirami aingonda Shabe Qadr uhan biki tawbutabu aina madubu kauthokre natragana aingonda gi madubu kauthokankre maram asina madubu Ramadan gi aroiba numit tarani gi tuma sudaba ahin singda madubu thiyu amasung aina ukhi madudi ai ising amasung lepakta sajda tawi haina kanagumana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga loinana i'tikaf tawba tarabati mag handuna chatkro aikhoi halaklammi amasung aikhoina asmanda karigumba nongdum amata ukhidi mataw asuna nongdum amalaklammi amasung nongjuba horlammi kadai foba haibada masjid ki chat adu tarakba horammi hariba adu khurma pambigi masasina sabu irami namaz leplammi maduda aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ising amasung lepakta sajda tabu urami kadai foba haibada lepak adu gi khudam aina mak sallallahu alaihi wasallam ki laibakta urami manga subadista Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha da riwayat ni madudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Ramadan gi aroiba numit tarani da i'tikaf fambirami amasung habirami Shabe Qadr asi Ramadan gi aroiba numit tarani da thiyu taruk subadista Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma da riwayat ni madudi Huzur Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam na haidok pirami madubu haibdi Shabe Qadr asibu Ramadan gi aroiba numit tarani da thiyu Shabe Qadr asi ahin mapan khakta ngairaba natragana ahin tarit khakta ngairaba natragana ahin manga khakta ngairaba kanda oi tare subadista Hazrat Zaid bin Hubaysh hairba asi tabi'in singi manung dagini mahna bayan tawbiri madudi aina Hazrat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu da hairami madudi nahaki bhai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma na haidok piri kanagu mamiwi amana jahi mapum ama leplaba adu irabati mahakna Laylatul Qadr fangani haina Hazrat Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu na habirami Allah ta'ala na Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu gi mathakta raham tawbisan mahaki irada de masi urami madudi miyoi basingna ahin amma khaktabu akakna bathamladuna madu khaktana okle khan ki kadra haina natrabadi mahakna khangi madudi Laylatul Qadr asi Ramadan da oi haiba asi amasung Ramadan gi aroiba numit tarani da oi amasung kahina lumbadi hariba asi Ramadan gi kuntarit ni suba ahinda oi adugi matungda mahakna inshallah haiba tawdana qasam charaduna habirami madudi Laylatul Qadr Ramadan gi kuntarit ni suba ahindani aina hairami ho Abul Munzir nahakna wafam asi adugi matik thaza bagaloinana karamba maram dagi hairibani
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯔꯁꯨꯂꯨꯜꯂꯥꯍ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯗꯂꯤꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯍꯗꯤꯁꯇ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना बयान तौबीरी मदुदी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रमज़ानुल मुबारक की अहानबा नुमित तरानी दा इतिकाफ तौबीरमी अदुगी मतुंगदा तुर्की की दंबुर अमगी मनुंगदा रमज़ान की मयाई जनबा नुमित तरानी अदुदा इतिकाफ तौबीरमी हारिबा अदुगी थोंगदा फक अम खलमी माक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना महाकी मखुतना हारिबा फक अदुबु लौथोकलमी अमसु दंबुर अदुगी कासिलुमदा इनसिलमी अदुगी मतुंगदा दंबुर अदुदगी कोक मपानदा लौथोकलमी अमसु मियाम गा वरी सानरमी मियाम महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक्ता संगसिलमी महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मखोइदा हायरमी अइना अहिंग असिबु थीबदा अहानबा नुमित तरानी दे इतिकाफ तौरमी अदुगी मतुंगदा अई अनीसुबा नुमित तरानी असिदा इतिकाफ तौवी अदुगी मतुंगदा अइगी इनाक्ता कनागुंबा अमा हाइबदी फरिश्ता लाक्लमी अइंगोंदा वही थारखी मदुदी मसी अरोइबा नुमित तरानी दनी हाइना नखोइगी मनुंगदगी कनागुंबा मियोइना पामलबा अदु इरबदी महाक इतिकाफ तौगदबनी मियामना महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा लोइनना इतिकाफ तौनरमी मापन सुबह हदीसता अब्दुर्रहमान हाय अइंगोंदा अइगी इपाना असुना बयान तौबिरदुना हाइबिरमी अइना अबू बकर की मनाक्ता लैलतुल क़दर की मतांग पलमी मदुदा महाकना हाइबिरमी अइ मसी थीदी मरमदी अइना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगी वफम अमा ताजावी महाकना हाइबिरमी खंजिल्लु मसी रमज़ान के अरोइबा नुमित तरानीदनी असुमना अइना ताहवी महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमी मसीबु थियु अहिंग मापन नत्रगना अहिंग तरेट नत्रगना अहिंग मंगा नत्रगना अहिंग अहुम नत्रगना अरोइबा अहिंग अदु खक्ता ngairaba matam aduda अब्दुर्रहमान हाय अबू बकर रमज़ान की अहुबा नुमित कुनीदा अतोप नुमित सिंगुमना नमाज सोलमी अरोइबा नुमित तरानी असी हौबा मतमदा अतोप मतम सिंदगी तोप तोपना का हेना इबादत तलुबलमी तरा सुबह दिस्ता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत ने मदुदी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रमज़ान शरीफ की अरोइबा नुमित तरानी दा इतिकाफ तौबीरमी अमसुंग हाइबिरमी रमज़ान की अरोइबा नुमित तरानी दा लैलतुल क़द्र बुथियु तरामतुई सुबह दिस्ता हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत ने मदुदी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमी शब क़द्र असी कुंतरिनी सुबह अहिंदा ओय तरानिथुई सुबह दिस्ता हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना बयान तौबीरी मदुदी अखोय हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा लोइनना रमज़ान की मयागी तरानी अदुदा इतिकाफ तौरमी मदुदा महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमी अइंगोंदा लैलतुल क़द्र उहनबिकी तबुतबु अइना मदुबु काउथोखरे मदुबु अरोइबा नुमित तरानी दथियु तराहुंदुई सुबह दिस्ता हज़रत उबादा बिन सामिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दगी रिवायत नि मदुदी महाकना हंगतचखी हो अल्लाह के रसूल अखोइदा शब क़द्र की मतांग तकपियु मदुदा महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमी मसिगी अहिंग असी रमज़ान थागी अरोइबा नुमित तरानीदा कुनमाथोइनी सुबह कुलुमदोइनी सुबह कुनमंगानी सुबह कुनतरिनी सुबह कुनमापन्नी सुबह नत्रगना रमज़ान के अरोइबा अहिंग अदुदा ओय कनागुंबा मताना मसिदा ईमान अमसुंग सवाब की इरादागा लोइनना लेपलबा अदु ओइरबदी महाकी ममांग अमसुंग मतुंगी गुनाह पुमनमक कोकथोकपी तरामरी सुबह दिस्ता हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत नि मदुदी मियोई अमा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक्ता लाक्लमी अमसुंग हंगतचखी हो अल्लाह के नबी अई यामना सोलबा अमसुंग अनाबा मियोई अमनी अईगिदमक्तदी सांगना लेपा हाइबसी यामना अरुबा अमनी मरम असना अईगिदमक्ता अदुगुमलबा अहिंग अमदा लेपनबगिदमक्ता हुकुम तौबियु हाइरिबा अदुदा अल्लाह ताला ना अइंगोंदा लैलतुल क़द्र पीनबिबा ओइबा महाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइबिरमी अदु ओइरबदे नाहकिदमक्ता रमज़ान के अरोइबा नुमित तरानी की कुंतरिनी सुबह अहिंग असिदा मिकप थोकपा असि तंगाई फदे तरामंगा सुबह दिस्ता हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ना रिवायत तौबीरी मदुदी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शब क़द्र की मतांग ना हितोपिरमी मसी
yamna faraba amadi ing chiklaba shanti leiraba ikom komba haibadi omsakna batawdaba ahing amani sasu sadaba ingsu indaba madugi ayukta numitsu yamna hantaraba mangalga loinana angang mamachuda thui panjakriba hadis asigi matung inna Ramazan thagi hauzik chaliba aroiba numit tarani asida Laylatul Qadr fangba yabagi chance lei maram asina aikoi punamak hairiba asigi ahingsingda ka hena ibadat tawna honasi amadi Allah Ta'ala na aikoi punamakpu hairiba ahing asi fangan bibu oisanu amen